Jumia igere kumariria uria wari President Uhuru Kenyatta atongoririe kigomano kia AMEMBA kiama kia Jubilee. Riu Mwahu wa ung'ethaniri ni waniriire kigomano kingi ota kiu tariki 22 mweri ukite. Ino ario dalili ya ica ikuhi muno ya kuonania ati ndũgamano kiama-ini giki ndiguthiraga yatira. Kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni Mwahu uria utongoragio ni ambunge Kanini, KEGA na SABINA CHEGE, umuthi ni kugeire na giikaro gia atongoria a kiama giki aria metikanirie na itua riria riaheanirwo tariki 30 mweri muthiru ni kamiti ya gwetha kihonia kia ndũgamano kiama-ini giki. Itua riria riateanirie kigomano kiria giatabanirio tariki 22 mweri wa gatano. Wale ambao walikuwa kwa huo mkutano wakisema hao ndio officials wa party walitoka kwa chama kitambo, kwa sababu tulikuwa na mkutano wa NEC ambao ulifukuza mheshimiwa Kioni, ukafukuza mheshimiwa Murathe, na pia aliyekuwa rais wa 4 aliwacha kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee miezi 6 baada ya yeye kuacha kazi. Wale ambao hawana furaha na msimamo wa Jubilee, tafadhali kwa heshima kuu tufanyie heshima. Simama, fungua mlango, uende, uache sisi tuendelee na barabara yetu pole 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 pole. Hamwe na uguo ni kuma na ndereti yegiĩ irũa rĩrĩa rĩandĩkirwo nĩ mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti Nderitu tariki 29 mweri muthiru, aria kuga atĩ kĩgomano kĩu gĩatabanirio gĩtiarũmĩrĩire mũtaratara ũrĩa wabatie na Mwahu wa Kanini wetekaniria na irũa rĩu. The decision about the removal of the members was made on Friday. So to us, we have not acted against the law because we made the decision before the orders. This letter was supposed to have been served on us, or the decision is supposed to have been done before the NDC so that they nullify the resolutions of NDC. Hindi ya kigomano kiu mũmbunge wa Embakasi West MWERU ni amurirwo ariwe ukuoya giturwa kia muhuri muciarisha mwena wa aria nini, akĩihũria ithenya ria SABINA CHEGE uria wanĩrĩirwo kuhagũrwo kigomano-ini kiu. No riu Mwahu wa Kanini ugĩte nĩ wandĩkĩire Speaker Moses Wetangula marũa ma kuga atĩ gũtirĩ mogarũrũku mabatie nĩ gwĩkwo na mithingi ya gũkorwo kigomano kiu gĩtiatamburirwo ni wabici ya Nderitu. Unasema ya kwamba imekufa chama chetu, hali nani yako na haja na maiti jameni? Kama imekufa, why are you interested? Si ni maiti jameni? Ukiona wakiitafuta ni kwa sababu wanajua Jubilee sio nini? Sio nini? We are very much alive. Ndũgamano ĩno ĩcũngĩrĩirie nginyagia mĩario ya ũiguano ĩrĩa ĩrakoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gũthingitha. Mwena wa Azimio ũkiuga angĩkorwo no nginya mĩario ĩno ĩthiĩ na mbere, no nginyagia kĩama kĩa Jubilee gĩtige kũingĩrĩrwo. Mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. Hadine ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Gojiri.